Mopresidente wa mehleng Jacob Zuma o atlehisitse puo ya hae eo a ileng a etsa pejana ya hore o tla qosa Advocate Billy Downer. Ketsahalo tsa tsatsing lena di etsahala matsatsi a mmalwa pele ho diwa kahlolo nyeweng ya hae e ikgethileng ya hore motjhutjhisi a tloswe nyeweng ya hae ya ho thetsa le ya bobodu e mabapi le theko ya dibetsa. Tebello ke hore kahlolo e tla diwa ka labobedi bekeng e tlang lekgotleng la dinyewe le phahameng la Pietermaritzburg. Tsatsing lena Zuma o ritetse nyewe kgahlano le Downer mo a boletseng ha Advocate Downer a nyenyelepisitse ditaba tse mabapi le bophelo ba hae mekgatlong ya ditaba. Advocate Mpofu argued there as well that not only did these people leak this information, they even coached the journal to say don't publish it this time, publish it at a particular time. All of those things are irregular, as it were. Lekgotla le phahameng la dinyewe le hanane le ntlha tsena mme le boletse ha dipampiri tsa molao tse fuweng lekgotla ile ya eba ditokomane tseo di ka teng tsa tsona e sa kang ya eba patuwe lefapha la naha la botjhutjhisi le buile jwana. We hold Mr. Downer in high regard as the NPA because throughout his career as a prosecutor he has carried himself with integrity. However, we will allow the Director of Public Prosecutions in the KwaZulu-Natal province to deal with the matter as and when the docket has been brought to her. Zuma o boetse o ngolletse Mopresidente Cyril Ramaphosa mo a tletlebang ka seo a reng ke tlolo ya maano a boitshwaro a lefapha la naha la botjhutjhisi mme sena se fetiseditswe lefapheng la naha la toka. Zuma o boetse o kopa lekgotla ho qhala nyewe ya hae.